ambe kwambia formation ya bodaboda kanangu atani ya bodaboda ngalikoni isu mwaka ni wangilile na thandatu na itina miaka thandatu na shoki yengi kuukwito masako anoka na ndesi ya bodaboda wala no kiene dia anake maitu mainyanyaso muno ni polisi na serikali cia mutio ko ilani ndi cia inambia that was back mwaka wa ngilile ne 13 bandu bam na ndemo nyume bandu ninambia ku kitia andu ma bodaboda ne thia mundu emukwate ona ndesi kienga unga manga kulia nikingenda umana iki ibinda yiwa kuwa muskali wa bika polisi muskali yuma bandu ba ko baosa kamora kalichandhinya ka usovya mbesa na nambia ku advocate na kutetea sindu cia muthemboso na itina kilungu cha mwitomwe ni yili yukito udhela andu alama ma bodaboda ba ibinda yuni mambie siasa siaka nambona mundu ni ndi ukie na nokumana kilokweka bona mundu ni ukie na ndenda ona tuina nyaswa na siasa siambie ibinda chairman ai maremo Ken na wenga yathi umusie thayo wake wasio na ena coordinator weeta wake thome andu alange mobisi majesi kie kwesikia andu aswende na ne kwatu ikienza mebunzwe ndiko loto emathikoni kisioni okyo bayo lokita wa mukalala na nzama yabunzwa na twali kwanza ntwiti kibila na PTM ano post nondo azwangela maoni ebinosiwe mwinge onde ne mapuli out na ndugwe bindane yu na kume bindane yu ni kwatu ni mini miaka 13 ni chairman na January matuko miongo elineli mwaka muthelu matuko 18 twa ina mboya seyo baitina kanisa ni aflek kwa Reverend Chengo na ibona abunzi senza mela na ina tina atuona mujumbe uitwa yenda udikila uthukumi uitwa bodaboda muno na elana abunzi sena nenga ne mwanya wa unyuba na twanyuba na matuko 18 December na contestants alamenda ibela masi ebinda ne kube masi amongelo ebinda na tweka lande twetikilana tongela matu mpaka matuko miongo eli na eli mwai wa mbe mwako na ni watu na nyuba nyingi na kwa takura maana monza miongo 5 na dhanda tu mundu la wambatiye na kula miongo na ile na namba itatu na kula miongo 5 yeah wasa kuwa ingi tamwene kibila kwa bodaboda masako kibila bodaboda masako kandi mwingi bitu maana monza miongo 8 ona isune namba nini isune namba nini no kwetha kila mundu ndabika but isune namba nini mono isuwa na T-word kwa hiyo kuna nyamu ya inge mono to ya inge mono bodaboda na inge mono wangamete kisio kianata pengine chama sako okay ndio ambia na nyubiweta chairman wa Bahama Sako Central na elana ende yuna kutetea ana kwetha ni ndiwe kama no tumemeni ndinene andu ma bodaboda kwetha ndio mila forum mune kutetea andu ma bodaboda twende bona na Sako weta chairman wa county na nethito nikatemi yake sionde na kwa timu dhuku no nasi yeah asante na ta chairman wa county chairman wa Bahama Sako we wakuithia wa wemo kendo chambe cha utongoi nieleweka na mutongoi uya wake wa mbele kweka jandu make mebala bandu basio mailito itha mai wasisia bodaboda ne industry mwaye dhetu ebodhetu kwa kilungu kiasa na industry ya kalile tite kunewa elanda ya elite na usunu wa mutongoi ukesa hivi yetu alika kilasini chaka na onaito tu ya thukumi undu we wa muka weke asuti uke uyani ba mutongoi na kama mundu wa bodaboda ne mumanithia kana ilawa muka kindu chambe kilawa ile kwika ne kubola kutungia ngai mubea kumuya mwathimie muthenosu we athimo uyani wake obisini wake ulani obisi wa bodaboda na kiuno nasi ne kiithetwe nondu wa umala baanza wasya bodaboda cia masako na umeathiu ome presentable tumota tuthambie aikwita ndio kwita tambui no kukwita kwanza ya ndai ya akauboza uya nesa ena usiu yo mwa chairman kila kingine environment itetewe na kuya ndio kako mwana bodaboda ainduka ya polisi ainduka ya kanzo but now penda ya andikile nondo yuo no kasisha mundu wa bodaboda
nde kwa to lamna ela criminal case offense nene kuweza hivi jina push nene ba ugo with the police ni wailo mandana mundu akamuoza lakini in other cases mailo ngoni wasimu Alan Chairman pe mundu wiki wananaona na timu na ba police no to no mwete na ngaba nengele uyu mutwa wasisi pia ngalikuwa na security nito sensitize it au memaito nondo wasisi boda si avuko mpaka saa 3 saa 4 na ilana likile chairman na atete yeki una na asia kana nikitetea na nzia we mwetu asikalimete ile tuko kwa 24/7 na ito tuima guarantee tuimanenga surety ya kana nitio matende ya mondo ma security oyuti one na simuambe umonde nako ni saa 10 pe mwana ke wethi anduke kuvunza wa over area ya Katoloni bana tubeta kabanas na ila na kama mwana mambi ya usema na kia masembanya na nona osino kosio bungu wa Mungu kwa boda ni bama sa kwa matende ya simu nonga liko ni security na madhukuma kwa bakube na security agencies. Asante. Ala ndisi kwa uni challenges mabena meba ala mwende na kukomana namo nundu wa kwitha bengine thito maitola boda muti na wenda team mayira na makosa wenda ona ithita public ni thito na makosa kwe katwa mboko mwithukisia yo ni mathina meba ala mwina motando ma boda. Okay, thank you. Undu mwe kiwa na cha public kwitha yina manungu nisio ni wopyo kana nikunungana ni agwa ni public but no nasi mala maingi with ya ando meka kana kendo mubuto kabuti ke kunza hata mwene kendo ke kala hata mwene ndia sioni aenda kwa siata ni kiseseni kina ometoke akwambililia ndine nyange waya tuina nyange waya niki matatu na ngali sio bigwa nando maboda na asia ando alama ilo blame wa number 1 ni atongo ima isu ingali bebagwa elo kadhiwe vye bandu pe anu mambo na boda ni alevi mundu la ilo blame wa no mutongo yulo tongo esi ando asu niki nundu we mutongo yi wa ilo make sure kana kelanga liko je sawa anu maboda tia thoku anu maboda nando taalimu nando ta bankers nando ta wanasiasa nando ta tabani ni mundu otolonge yeyote lakini elements nini siitha ana tabio nini ikenda kwa naangaje sietwa ne voto asiaka na nayo information kana kikundi kana engwata niyo balaji era baba masaku yale is strong na jina mia strong nikende tungie mwekaloa anake mundu wasisia boda isekte mwatereti kila mundu awethia mundu lo somie amina masomo ndamba ukwata bandu ndamba ukwata wia amba alika boda ni wasisia mundu wa ikinyi thio ngino thukiena ni the value ayatonga ngala nini alikile boda ni kingendili cha ngende ya simusi chatoloka kisa kwenda kulika boda ni so andwasu on the man chairman wa boda na niwe ya chairman wa boda ku make sure kana mundusu ayenda na teko na wekata ni wabadilika nundu tawaku to masakuwathi kila stage with ya na nololo na kibule nololo sitia kwa moto ila ya mundu kuisa bali ukukawasa weyo nololo sia mundu la misbehave wa misbehave wa stage wa stage umo mile moto sini kwa babu masala meketo mia oni sia stage Yesu na ila wewe baba ile wenda umbia wobi wa moto masaa ana na iko baba ile wa maana hata no kanywa ingi na labda wewe nyitokea shilingi maana ile ukaswani anga la mesu ilikane wako sambesa masaa ana na wasi kwa kama kuko unyambesa ingi kwa ebe mia otwikite ya utei kolokolomo boda ni baba ndi sawa naendelea kuuma longi ka ngende olongi in fact uko kitakanako kunaendelewa mwanzako isiyo na immediate expulsion from the industry kwa kuma industry ni inoyito kwa penzi ya twaile quick ya mikakati nyumu na mito ugeza ili ya mundu wese neka peki na nitono kiface kwa nyanonasi tabia panakuya musi ila wewe kwa mbanga nyama ile nganyosu ni wawa ilu tia ndonde no wayuna mbayeno yake ya mwati ya mutuwa wake kwa ugeze boda sia bama sako ni biba siangani
ati ya wiya musembi yo ambiyo wiya ngali ebe ngeleka nyambe na ndo amambia kwa ati amutuo wacha manuo nongwacha ito yuga ama za ko kabecha banini no yazia kana mundu boda ka ubetisha no imwe ekango ni chairman buga wako ekatwegane mundu wese chairman nyoka wese ya ni kwati bebe mewe kwatio yes asante tiwa baikwa mathina mwina thina mauna ndo mangali no nene ndinena ta musembi na kisioni kelani igete ile no mwina ndo mangali nondo edhano mundu wa matatu chairman wa sako wa matatu ndamwezi chairman wa honors mangali ingi ba masako inimesi na uisaidhi na ba masako ajali kikakati ya matatu na mota na nondo ni ranyo available kilanda thika ndidi ku attend chairman noto naongonia wangali kana mwene ngali chairman wewe namwe ni ka jali bano nibona na bikambia na ngali suti ya kwai kana ngali suti ya sako ya kwai na nondo wa bika koniona be aja obika no ndethese mo ndimwe ni bani attend so na ba kwitu masako we are law abiding riders masako bai ajali na kutolocha kamota in any case pale wawe na ajali ni lazima wetele twati ya nyamulo yonde nyamulo ele kwazia ajali ni lelo ni niko kwilana kana ya elo solve kundu kwili either era imundu naomia na ninde leba kwa ndeleba ezitwazi andu asito ambao banenga mwana wa iwe na mituke palata nenga na mwana wa iwe na ni balala labda beda ajali na beando maumia pau nitasi ya police ni maile kwa tenda ajali isu nondo labda mundu mwese umeata na mundu veo gharama ukuthi ena sirusia muthembosu kwa mbie twetikela ajali lasa muthembosu traffic matendi masisi ajali mamanola makosano na kosa itek edha ni mundu wa bodaboda makosa ayandikiwa makosa alama yake hadi kotini amo ngali kana mota yeko inspection edha na hadi kotini immediately yake cash bail na ile mota yake ende na uya lakini to make sure kana procedure ni atiwa yonde mpaka mwezi. Asante. Nitonete andu ingi maboda boda isione siku alkanyo mena mathina na maobisa ma polisi isengu atanio yendu na polisi masako ingi ata asante kauni unenga ngelekanyo ya pe workshop ineva siende iwa na nikwa tetita siya dhela siya ESCC na workshop isu ineva siye anu maboda boda mabulene ya polisi na baama saa kutuwa seto leaders na tukane bakoso askali mayana na workshop isu ya iwa Machakos University na ESCC tuimina matuye masani wa mononondo kola konge madhia na anu maboda boda imalea askali maili kambumba noni sio lakini baatu adekana askali tukamingo edhani breakfast teacher saa ina kwa umalatini ya tuja mezani tuina askali tuwe kete vitue yete ngawa edhamo igoyo taisi na kwa tuwa inasio tuina askali tamato kasano ndu tuwa tuwe they are our brothers ni mama tubunda seme wana lelu ni mtu kwa manana mwela kwa edha makwani na mama tutede ya sema kwani na nengi muskali ti nyamu muskali wala umete ni mwana angania ni angania mome angania ni mundu kwa relationship hicho na askali wa masako ni one of the best na baadhi wala wivia wona ando mambo da boda mewa muskali nipeleke station male yako kwa askali baadhi ito na yuke ya uniform ya polisi na ile ya wando ile sakamota nipeleke station kwa mpaka station baadhi ito baila tabia ya askali yako wewe moto mimi ni askari hapo askali mai waka mota in fact kiuni kendo kimwa askali mabita sia kula meka au kuingemea ndao to miaguso yuko za mimi ni askari silipi akola kama mota sio na ngalama siayo babu ito matoi waka mota ni matuteze onoka mkuo kama mtu asinini ni matoi ba atio ila to azeningeta mosa ta mato akundu eko doku pauto asiate ka kila cha uteze anisia pe kula kwa uya customer muskali woka ta customer guno iba lakini yeye ngaitola ta mosa te diwe namo that one is really free na je mana. Asante. Ando maboda boda medhetu waiko nanua mono na ungei sioni siku wakanyo kubulia simu sia ene matembete disima za kube na kiza sia modembosu na witole segela kinande je kwa maune chao nondo ripoti ya vikie kanabe ando maboda boda meotola anduka na medhewa. Asante. Kicha ungei chao
na lao igana kuya kana mutongoi wa bodaboda ni wo blame wa kila kindu kicha ungini neno kitana chondo batonekana kiuni kwati icho kimwe kinengete mileage manene muno kuuma sako ukakulia mwene mbi ukakulia polisi ukakulia mundu wa bodaboda ukakulia administration makuya kumusembi ndabo wangu maundu ma ubungulu wa mugo maundu asuma ungi etune datu na cases ya anake na wewe mwele matialite utukwe lo umweba we saidhia enda ukothio uchamuno sailo kwete simu na mwana ni usindesa ubulia simu asutomina nite amobyo wa mwisolo ne lawa mutuosu elata mwathie kaite umwe kondo kwikawani kwate no mbelewa ngi bayo bantu mamba tawa maema no atolokile baba nathi kwambia maisha Mombasa na wene ngila ya serikali iko kwa sana na ndio nuna kwati we mtu hapa ayeto ba to askati wana makosa lawa ina mama mutoloketie na yeye ba prison na nge tukwate beti tuyokitana no ngi kwa uno nase ba kwitu ongini tukitita ateo na ituko ingi tuya kwembole lila sio ya tomota issue to that issue no twekala we say the network ya ubungulu nambe mwe to asia either ikamota kakome nomba ndini tibalanda nondo kaingetwa ya tibalanda namba ile to asia either no kuwa mundu na wetha wina anzika nake make sure ni wati wa motengi kana wekana na mutejo osu ingine to nenge to mwana either wa kuwa mundu na wetha we suspicious kana wina anzika nake muno sembia kamota kaku wa uyolo ukandike polisi nake nikenda kono search na uimotia uvo question wakana aseka hangwe kila kingi oiso edei chuma kidelu pe mwana ke wito na kwati we ni kwati wakatato akuye mundu amuyamu ete polisi na lama bikia polisi mundu akwama na kenaje oyo mtu kana mundu ane asili ya keloya kana mundu kuita customer madhete ya Machakos Girls na wane dhete ya lelo jua nenete ya simu na simu wabudwa weko to na wamundu elo na issue kwa tobo na india polisi na nedhia nina cases to dhia wasio matapeli mamo dhembo na aingi mamo ni aluya moka stage maka soma kamota namba masoma kamota namba maisisi kamota langi maisha ndelebo ndo weindie ni muyu ya miwani ene ikoti yake ni tune ID station ayani kile ripoti kana kuweka mota akabika bando ndelewa azienda itethi abalandi leba onga mabau milando kithekani avenwa ende yumundu akwata ine mayambi ya gewa yacha wende na maundu mangiti lazima mathi kotini akane wangilime ongo 3 no ayekanene kwani mwesa ya no mandi metha amena go one ibanga waya kene isio anaenda changilime ongo na unebisa na tabia zikala na wana ameni na evidence mwana kiosu na ambia niye nake mutitu andi ni chairman mutitu andi akwatejia mwana waeta wa tumweta ingala nongewita wa Juma ama kwatejia in fact usungi ingala wate ngombe aive lakini ana atiyene yani utapeli na lea ibina hiyo siasa eta omoni atatu mianze la ile taka mwana aume male kwa na mwana kalungwa o kaingira kwatejia mwana wa stage eta kwa kaba uta mutuko atumete ubungusu usio memory ya kwambia yao wewe no kanevya no la mwana kila mwana mundu mbona na twakwatite mulitu andi bese mzemgae namo akwate wengi akwatejia mundu wa zaikoni bodaboda amukwatejia akajali police station anondo ine kite radio ne bidaya masako ne tana ne vya no la mundu ya mwezo ai kangundo so usinando pisa sio onasie polisi siteta ina manenganie kwa hiyo ndio ndio matutapelia pia ndio no makuwa mwabika ndo ta titot ndina tuwe aikwa mundu wangu enda manda baba na simu akwa na tia mwakini no ndeti simu wako nene ago wa munenda simu aiko na namba fili ka nenete ayumbelela momweti na wale kala masama atano wetelo mundu akwa pa kwa bodaboda pa kwito ndinene amuno muno mazako ongeiwa mundu wa bodaboda koya osio tutaimieta muno kila kingi kiwa nena cha kwa mumu munduzu no nasi tibo na boda research nundu number 1 team member wito nda register na kugania isioni isusi yako na bako kimani ni wesikieni wedito ide nyando
nela na tabiwe kiko kiwe kie na tabiwe basi vitali na ndia na mona alamwa ndia seniona mena ya kufote ya bika na bera mrabika onondo na ko niwe simona kuma bile bana sendio kelanga teteke ngi na mona wale wa nondo tikuona wewe boda boda imbeza bingi mno wanzize nye na ndo kuma boda boda myake siyonde na oyino nasi ndo mbetanga motani ukaumalo kaba mutongo iba ukaumala bazo biliona kamota noko kako ndo nini sibala mbiye boda boda nina nengiye wenda ya na udhamini na wenda nela nengiye zinduzi uwe na wewe nengiye faida kwa nini ngola sana ma boda boda number 1 uwe wa wenda wa unenganda ya wa wenda na udhamini ndio mao kwa na faida wao lakini ndio kaba kwa tinge wala unywa nge wala kula anaweza kwa manajia na utegelea boda boda no lazima weka lote utaweka uidena kwa ni lazima onakuba au udukuma no lazima wende uyosu udhamini no yunenganda ela ya ilite nikana kukwata faida utenya. Asante chairman na indi chairman ni wawe takana amume na mitue su na aluya tina thina na aluya ti onde athuku no amume na mitue su na ine luka hiyo mambite muluya ona mukamba aye ti onde no methe mena mitue su kwa ukieleke tuke bakwa asuma tenda kulikandini wa ikundi na sio twambie na ikundi itetha siata ni kwatia ngwatanio na kuya kwitondwa ni tumete kindu cha maana muno ngwatanio ni yo kwata nasya ikaomanithania nando na ngwatanio ni utethio wa bakube itina utethio wanga utethio lati ni utethio la ngwatanio na ikundini na kikamba twasya mondo nando no kasio kwa kwa mondo ndeto na kou ona serikali ni kwenda tu the ngwatanio ni nondo utengwatanio ni tisa kuumana tiliyo unja nundu wa Kitui tiliyo unja nundu wa Makueni tiliyo unja nundu wa Kisumu batu wo kalikangwata nioni nundu ona akwila wo kana ndenda ulikangwata nioni ni lazima tuwe na makunyo nundu elawo likangwata nioni ndo kawo umwa kajita kwiwa kulika twati ya mutala monana we bambe sana aye no lazima tuwe kuja makunyo no lazima tuende ukumana kindi ni chako no lazima tunengi kibandi ela woka mota lazima tunenge logbook ni lazima tiba ne onya kunone dhaba ni lazima tiba ne chifu lo ni na akia kwesi hata nikienda asolima sia mgeni kumpokea kumbe nikujitongea tikeza kwa mundu tude chongea tuko cha mundu ambio tubukisha sana tuko cha mundu ambio tu ya sima itu tuko cha mundu ambio tu ya tumota tuko cha mundu ili mbeki cha kwa naangika kwa une lazima na ona serikali yaite lazima wewe ka boda boda ni wewe weke kundini na wanyuke kundikila serikali support ite pio ne kwenda ndo methe na nichoke regulate ama ndo ma transport not only boda boda ninge waya sako so ni ngoja ndonde malike gawa sako kwa tuzi wewe wako wa abame kuita ma president ma boda boda aine lazima like association serikali ndiko advocate with the in associations association no nduka sione kwa political parties serikali the advocate with the SACCO no ina SACCO u benefit ya directly that is savings weka savings yako that ni kinumuke kata group with awe paundini na pia ni bandu wewe hundi wa kuya na kunya kukoba kweba ukiweza hivi ni watu ndio mwana biashara turumia wala bila niba uko ni tabia alama tutikije maito maboda boda ka ukengwa yeye mimi ni president wa boda boda sijui usipoingia hapa utafanya boda boda serikali ya sia ndini wa sako na transport irregulate ito na kwatia mia ya NTSA asante tuna mbuma kwa mathina la mukomana namo pena thina withitwe iwetwa kana kambuni imwe cionengane mota na loan titeweta hii company nisieko nisithitwe yate ya mota ndize mwa saitha na cases cia muthemba ucio masako na tawi chairman wonse tetambia iba kile chikithitwe kiko na bagu tu akabe yote nela twamanie na ndike kathi ne ondo ne weta nondo ndo thulumu member wakwa na ndikweka ona ida kan buni ne bebete hata ili make ya sure itasukumana na itabinyania
kila ndo na kwasia ajumbe maitu mafeile no biashara no nasi wakateo sinondo paimo jumbe twaikala nake kana munene twaikala nake tukaya mamure ngewaya masi sema regulate maundu ma motorbike lending nondo mota ngilima anaeli wa nyosala lo no we ngilima anaeli yolo 100% ya manaeli wa 400,000 kila kingi kiende na utuwa na ndisi kiikwata lending companies nisho kiengi kuiga si muthemba wa Shylock kutambeza memita logbook loan no logbook loan na 100% nondo ya ngili 40 uyibangili 78 na kama la maingi ndia unomaito mabodaboda na kiema mbetu kizo na unomaito mabodaboda maana angawa malinda ama tu mega amaziwa lakini maida amazielewa isi the logbook loan iminye awomezi amamina byo nono ndino no mo se the logbook loan akaiba logbook loan iswe kathela mostly ni makwati yotabewa nondo remote yakati na saizi labda kamota kawa ingilisu manana na wazangili meongona ndio kuja kando akwatwa hivi na wao saloni ya mbesa ila waiba loan ya ka mota ni accumulate kamota mundu wa bodaboda utaikia biti na kamota kaunenga mbesa sia kila motha ukejia nisema wata ma kuna kamota kau gaze ni asiata mundu wa bodaboda anaye na mota ya loan ila yombesa nini silingi manana mimi na loan manaswa na unaida loan aile make deposit yake kila mudema akeyiya manana akaje nende na kuiba chao kuiba loan na hizo ya account ndio kamiba manana aswana kila mudema kumya kila yangi nina mudema yana kila yangi nisiana ena mbesa hizo so kiuki manja kana ndeza ena watu nomu wa kosa loan na biashara yetu ya bodaboda ni biashara mwenye wa kosa loan ni mwanundu witha we mambia makwani na kutoloka kutaka adhela kwa hii ito logbook loan ni yome nitabi yetu mota tuwa aume vyu toki echa udhela na mondula unakamota no ni mukani na ndimwe afadhali dhino suwaku ukewe mizio kama andambeso luka motani kutaka kosa loan ikuwase asset ya kuile kunenga faida wa kila mudhena asanti kui miya ya maleloni ato ima bodaboda imesi miya wakana no ignorance generally anuma bodaboda imesi miya labda wala unie skulu na alika bodaboda ali no hele alikile ni wate wezi bodaboda ni wala wena haki wanzani ukabundi wana mita jana kathi ingidoka neo ukaimita miongo ena oni wake wakaimita miongo etano Nituka ya mama na wa mana kamota na wali kalelo paune ba mwetu tubaluka nicho kitumi ndimi otongo yola tunanyubie tayari it is in place tuninga temoyo usume ndo bikakate kala muntu bodaboda ile then insurance akata insurance ite bageni ite na insurance adwasma insurance aimina tena skulu ila te partner tena yo ya pia kuiba mbola nundo anasiasa yini ndimenda huko watu ya ningo munenga insurance nyake rato ya dharata yao na umo kunenga na insurance in fact ni amoje mbunge witoa Masako mheshimiwa Caleb Mule pe masito maandikie mwakongi masito maanaele mwa nana na ko wana mundu andasuma ya to school na bado kama watu wanaotoa kuandamana katu to atiani mbako bizini wa CDF tutabwe masito ama za make nundo general maitie ne kutoa anuma boda school besides that ni wongo asi anuma boda tweke kila saa kwa asi atwetele abunge matoto driving school no silingi ngilina na maana tano la ndivyo na ni kwetekela kuibombola ni kule mundu wa boda ekuli tona walimu na vuko miwangi ma serikali omundu kutilangwa mbeza ako samusala angilie komina ngilime ongwelena mbeza ile mundu wa boda okwata na mundu chwe yani uko na ayetwa ku further education amina au mau yani akai class university fulani akasoma na mwango kwenye na aani ya ndo boda niki mundu wa boda ngilina manata noteje hivya ayetele moyume kisi kanu mbelewa Ningu kuelewa. Kama mwalimu. Pe mwalimu ndivyo. Hizi classes hizi wasi classified hata. Ondo sili. Ati kama rupurupu wasangilio komina.
kana ngili miongo elena na mondo usuku osisi ande no schedule yake au maklasi ni bandu bangenda class yuko soma niite bisi na mbesa isu kwa hiyo na boda no hivi boda na kena hivi on university classes no hivi au maana kwa rambesa ni makwa rambesa nundu wasia manana kwa muthenya 10 fees wana unaweza kusimple. Asante tuga kwa helmet masako ndabethi nosu disi mwika kuikia kusikia kana na wathi kundu kungita ilobi withia ngina na mtu wa boda na ile kumuna ya mukua wake kila kingi ni kukua andu aingi na babo. Asante ndikete temo no kana the disa kwa masako muno tayari no ka minutes sianza maila tekalete ina kumata na kwa tobi silani nago withia usini mwe na tayari ona imwikie group ni to WhatsApp group very active ya vama sako je nando maana thamba tumekindu pone boto okete nondo mondo wa boda ela wakwata mbanga alama kusa postmortem sionde siona na sia imotwe nondo mutu osula wati nande ni waita failure kana uthukumi wa iwe waumya kwa nyinete ya helmet na helmet niyo kindu kila niyo yani yo kindu kila cha muhimu pio mondo wa boda wayuma luka mombu in fact onata lisite ka mota aile the helmet bado nangekanizwa mwaito ona mali kwa ndio ni wewe ama taumaza ngobia au mazi ikoma hata umaza helmet na helmet yimi aone in fact tinya za unena uito akamota kwa ile wala zindu ina ila ni lazima driving license, helmet, reflector na insurance si lela si lazima na kila kisobe ya mungu boda isi mwizi sina ni helmet kitu kiraage moso in fact donazi mungu boda atuika boda ndi body lakini helmet ndio mtu bala kitumi yes. Asante na ndi mwithikisia da garamucia da wene kulio tunengelele kwesela itatu kenda 5 na nitwithi watu isi cia ikule yaku na twivikia na uyisungia ni mu modify mota muno ni ndeleva na nengo manana sio ukethia wendeleva matamo mekitwa motani ni utuma ona withila motauni ni mwezikana no tena miao na mwikite atatano mambo da boda kusia kiugwa tawe mutongo inondo nikikuomesia atomia lange malelo yote tayari tena na account ta Laikipia ni na bani ya matazo na bakuito nitunokiona ina tanga service na sekani to baniete na ejutikali nja base commander no kindu kinini mambi obukumiwo nondo yuwa no alikaba hata ni masako be mote mwe na langiwa yalo yekiwe ela exhaust pipe ya bitaba ndo matoma ke kanzi mandwa ndala meuma ke kanzika no isa idea ostimu tu waeleza town nene tamasako ko uno nasie ngoya pimping ya body work ndio lakini exhaust pipe taana veo ni kati yeku ikiwa seimola yesuni against muya wa ukui na wa boda kiuba imono netete ona mondo kwati wesindu isu na kila kingi nitunga base commander wa masako bwana Ekiro Montela na ya ajali likasession ina exhaust ya mudembosu na matama mudembosu ni umasio mamulo makwangi wa station na kiutokeza twitikilanite yes. Asante mia serikali ya ETA yendekethia ya kulunga sekta ya boda na andu ingi ma boda wethi ane meumelea atongo ya mame yumila masya na mama imetikila thina weba undu mwe Kenya ni ndi gavanetwa imiao Kenya ni ndi na katiba kayo na ndiko nondo mujumbe utatesa manana utoa mjune ni manana parliament patena input ya mundu ulotesa manana miao ya Soviet na no matai kalila kamota matata kamota matesi kamota matata kamota matata kuno biashara wa mota in short nundu bona lwale inena kamota kailo kwa kilo not more than kilo miongo thandatu Jisini chao kila cha mwone dize kaa kila mundu yane take nao kamota kaana koniko kaana manuo yako yona niti kilo ila kaile ukua udhambe ula kaile ukua utubu ula kaile ukua
na ndo alaka ile ukua niki mundu ungi ukwenda usenzi ya sindu siende against manual ya mundu la wa invent eka mota eka masabu onde eka testing kila kindu amina kaiso gwa kandika lelo asyoka anenga consumers ukwa kampuni mbingi ila si kitumi isho basi iko kauta directly si asogezi ambao unenga consumers for testing mamita test bike muke education muka matungi ya mawoni maka imaka modify ikoka to the standard ila ilete kwetha je na mundu ungi utaka na biashara wasu nundu ni muyumbe kana ni mutongo ibano aithienda ubindwanye sienu yendete wathukani na kila chone kie ni mundu wa umile kikombe ki ula asomsio wa manie cha ilo lika miusi siana ata sia kiwu na wa manie cha ilo ukwatwa akwata nundu yingweto undu ati amakosa icheke tumuweke ye kwoko ku na kiwa ngu tesi ula wasawese kikombe atome akili miao ayiki ya miao ya kikombe ki that one cannot work kwa hili kwa sababu ya public participation kwa ndo mota vinde tuelani ukitani super public participation yes na pengine ikaeko kwenu mukameelewa na kwetikilana nayo ndiko na beba ndo itona kwetikileka nondo yitu kati ye miao isu boda boda kwela kwe boda boda Kenya ndo lawe woku e kilo 30 we na kilo siano bingi kwa uto ngelandi leba kikeka thi asante bino wabandike bio suba ina mandatory registration kila mundu onde yandikithie uniform na kwitha na identification numbers ukethe yana tuise namba na ni ya musembi kingi na thina kina thina ucio tukaelewa ini Kenya Kenya itisi ulu thukuma nitisa nono mekana nyene ndo nganga imuvea ni mutongo ina elanza ya kwekalanete andu makwa ndia ithayo ana andu mekalande makasovya ka avenue katona oris mbesa wazeka ka uniform tawasisi ilobi uniform hiyo unaona mungu itawa ka reflector to a tune of 2000 shillings na reflector la recommended ni NTSA nduka ni shilingi maana ile kwa ndesa shilingi maana ile ni nduka ya spare reflector mbesa shilingi maana ile niki reflector sinde ndikatewe sako yatewe sako yatewe sako my brand ono mena au reflectors ya laisi na branding ndege no ka shilingi jana weza yakadoka kitu shilingi maana tatu kana maana la madhimu no ni kitu ike ni exaggerated mono to a tune of ngili anaweza yambeza isi ni mundu munao kutuko mauyosu osino benani registration ya boda boda no nasio transport regulate ya wani NTSA awa ngoma regulate ya transport nundu serikali ni sia mutioko ni Ministry of Transport na Ministry of Transport ni devolved so mungu ya baimbe ailege ndoa registration bana waziri nganga serikali ni amasaku wale collect data ya Machakos County ya Machakos Central Ward ya Kolamo Mando Ward ya Kenani Ward usumu wale da imama nikenda a compile data yake yombe yima bashe notes na national government from any other kuma kwa any other county lakini kicha to mundu tu hapo yita to president kiuni choni dhanene na nileanite acho neka tu ka regulate boda boda regulate hu ni regulate ka but nongo ni kwa devolve serikali isi kiusi ya mutioko kila ministry iko kume uyola wayo asante not kila ministry Ministry of Transport kisioni kila yele Machakos County Government isini yele talo kwa boda boda sia masako nikenda wa national government maka combine at that level asante icha uniform nyena asia sako jume na mutalatala wayo wa uniform lakini tia ndo na makasi abaya ni gena ni gete kweka kana uniform yemwe eleoka mwayosa mwaeleza mutumite obisi wito asante ni wa serikali si county mutetheti hata ndini wa kuregulate sector ya boda boda safano nasi ni kwato hizi boda boda kono kuingi sirasi laine ni mziona county government ndo itumina mbaku itobe windarana ane na ka friction kuito parking ndeve na to stage data nengiwe na itoe manager in fact igen nitateka la under self regulations okay sasa hivi ati hiyo tola mia onike natika
tikambia collide ka na mokou bakwito bayothe na usumono kila kingindo na kwasia masako tuna sheds nituna kiwe sheds ingi na ni chairman na nindi nwanzama ya CTSC elene ni amaundo ma transport na safety nitinenete bandu maboda boda muno peme bangu la yokete ashe zingi pyo mebangu ngino ndo ya serikali ni ile uweta onita betwe ngela ni highlighted kalabyo siningi siukete ta sindu itatu na ni kwati ndio na bandu bathuku na ti bandu tu wana county government kwao yu ti kwate nesa tubukumite nesa ina titonga mubeta lele ibyo musoa koti wito teide na muno talangi kwa kubetea sobe. Asante. Atoima boda boda matwa na kuikata nikana withie ni ma build trust na public nondo titanzio monoso yeno nase bakwito ninzio ninzio bakwito but kono kwingi tinzio na kila ndo nakwasya kana ndo naone na mwedukisela education na tiwa boda boda kana public ni kana tiyo ndala mekwe kana ima tukwana sino byangali tutwana asina no boda boda reflector yule kiwe kila mundu ona hoka ekete reflector makanga pe amume kia reflector ko stage mundu wa mwako ena reflector skaters mena reflector na we are no the yebyo na obungulu awe nethina munene ndeno yito na we say they through that anangi mayuyani na be mundu witha aiyende kana tukundi tuona tuje kuulelo tu la tuje ruto kwati watheni okamwana tu katona umela maka kwata chau kasila ka kuya makwate chau ja ndio ndio iki kwende Thika Road mala maingi abela makusia ajali sio ngala melelo ndiko nani mundu mangalini ataka kamota nikake kwa wili angali angala modo yana ndo amajemana balelo mundu ila maete nduje agwame ngalini mayuba besi muoyo band bagiabudwa pembeza sia kuona sindiliani and things of the kind usele no mapuli no mangeli makwata we also in the name of boda boda na siko ya boda boda yidokela bo boda boda ni mundu nilikana ila ne randi kwa throughout school bibawe it was springs of glory school yesu de bingwa ninge na osa school fees wonde ninge na tuma school fees wonde ninge naenda kwa bank gonde school ya mutumia wetu wa Matthew Chala ninge naenda kwa shopping lewa school yesu anything chonde finances ya vitu la kwa mau trust ite money trust ite the same no ama ito mona ba matuko maoyosu kwa mundu tumeombeza aka supermarket akeka shopping na ka delivery mwene dina receipt na hata utila kenu kwa mundu ukutuma mwako muima ugeza ndio wao kutoa simiti ndio kutoa mabati kila kiendeka ndio kutoa mali ya millions and millions of money ndio kwa siku umia kwa hii ende muno na trust issue yiba alibo ibindana na kuana saingi na kunia wasimu ngewa ndete liwa ng'ombe na wangu kugeza hivi anataka leo wangilika ndatu saizi ndina mbeza saizi nguzuni na mundu labda ndene na sio cash na mosi vandu take uta deposit andome so ninaenda in one of the aggravates ngane na ule ndio zaidi chama Musembi yoka no kuashi na noenda akaitembeza so trust is yibo but few elements na ngwangu matema boda boda makatumie buso in mekete ngwa ya boda boda na makatendi isitwa ya boda boda yeah. Asante ni training sisieba kana mabundi someva utaenda kwenda kuona maine ngwano ma boda boda nambe mwe training ela iketumi muno ni training ya maundu ma first aid nitumekwatete severally lakini ningu ile mebela ya ilete na mashirika ala medha ama yofa medha mayo ona labda obatonye kama la 3 kwa mwaka wese hivi ya kila mundu wa boda boda ena knowledge na maundu ma first aid mundu wa boda boda ni wao ita muowe musie ukwenda usafiri wa mituki mundu wa boda boda hivi kabua na knowledge ya first aid no kwamba unenga no first aid mundu wa boda boda ajali lasi yake kambinge lelone ona ile itesio na siangali mundu wa boda boda kaingeo ilelo ena knowledge ya first aid no wabikana yawate thesia so first aid ni essential kila kingi ni maundu ma
security. Mundu wa bodaboda atethetie banene muno nundu sisi kumela bodaboda siambia utuku motuko maundu ma kutula nyumba ubule liko ko banyakulelo ni matheli la kangile kwa hiyo mundu wa bodaboda ni mwaile kubundi wa maundu ma security ona security yake mwene nundu ita iwe yone nena inspector mo baki tu ni cha police cha masako aimbia ni taile la twina forum sisi sa security nundu ona ke mundu wa bodaboda no ka ukengwa muno ukezaidi ya mundu takwiwa ka stage ino imbia ni utelia simu wako wenda une na mundu na simu isi na unenga nduthi unene ya mundu ba yote na ndi simu ine naki kau wende na obanga ungi na kingi na labda ndi ape na lano maikwatwa na la simu ndioso yambu yosiwa communication na recording zela no siume siuma hivyo mbona simu ino yanganya na saisu mundu za bodaboda ndakwati wa mwanya nyosu haikuwa makosa mate imao so peke tu michato bundi wa maundu ma security kila kienye ni road safety trainings ondu twaile kwikuwa ondu twaile kwikala kwisubia na sindu cia muthembosu na tina ndo asevyo na meke sioni kigito cha masako Bamburi ni mo the leading trainers ma road safety so ni tukule county government ito isi ni hata ito no partner na kaboni ta Bamburi ika sensitize no ma boda maundu ma road safety na pia ndikulia county government ndo county government ina bina wao lobby na momese na afadhali alama tu na hotel ndo na sio mota ito wakaingi makobila momo kana moni substandard moka na mota hize kabe andu kana fadhili mato na kwata wa donations ona NTSA pia nimedhamena na donate ando no donate helmets toka kwata helmets taisu pia would be happy but ndia mundu wa bodaboda ndakete sungu mwentezia helmet no sibingi iliomwe pia waweza kwa msaada ekase hali kenduka ni helmet. Asante. Bakwa financial management na business management bakuna moyo mwendo abundi wa nundu byamo withi ya mundu abike vyani kwacha na wa kwata maana ile nitawe ni wa ange withi ya imbesa nimeokwata like only aweta kaune bo most important na kiuki echoke kinambula ni kililikene nundu nienda okenene anundu amota isi to sia loan kaingia no maboda boda emosa amota isi loan na maitabiwa na baike ndo kile isi takwe boda loan boda loan ni ba shilingi 800 to 500 yini omundu la wa mukasa 10 kana saa 10 noma hivi ka saa 3 era na mbesa isu ai loan na mbesa isu siambe ati uimanda mbeza sia kwake ile itesa umwaya na mbeza isia kwake okumanda amanda nisia na sia akiba nondu na wama moda mekalaka tabia kai ona wa mwejaji anaikwa mwai we ni mubini yelo na loan no ya maana 5 na no kuthukumombesa mbingi so nye ni kiuni ni maana na sia mononge wala uibe na mbeza ile wathukumasia mbe loan nasio maimanda sia kwako na sia akiba nondu niboka habata kana nikawa musino wa kamota ikana angeka. Asante. Tuenda ubinukulele masani wani magala lakini ndiye moko kulia zi boda empowerment. Mota nisiokie okwo gube. Eno nase ya sinema na ndikuli wa serikali sieke uthuko maene ndina sinema nondo ondo meeta sieke vela tiyo mathuko maamalika. Empowerment ya sikumiwe yonde masi mwala. Kwa nengano mota maana ili na bache ya bau o yuno ni ngulwa mu weselete ndena ndo tumelela ibi atongo mai boda kana be empowerment ngi ogete ya mota isu so nditona kwa se yokete kandi yokete no ndia aitwa bando bisini ngewa pe empowerment yokete but empowerment ye kwa ndo tunaona akondo kumwe na ko revival ye kwa tukona andu meno kana meiyo lakini tie empowerment ile ngine kawa kuone mbeza ina nenga nawe nesuti empowerment nondo elawa mbeta in the name of empowerment inenga ngiliomwe na ine news out na ndikakila wisino so baitano isi athela uni wake ngasi okyola thina kwa mukuu niwa na ngiliomwe pia ndo ambe yawe. Asante. Sisi kamera yaku utonota hata mundu wa muiko nwenda ulikandini wa boda na pengine na mo akwa passengers mato notere si hata kwa ile sector ya boda tumino kilili. Okay, thank you. Labda kwa mundu lo kwenda ulikawiyani wa boda no nasi kiremba ndi muluku the current president elawa deputy president ziara ni siaki aite kivila ni waisie boda wafanyi watu wa boda ni wafanya biashara kama wale wengine na kazi boda ni kazi kama ile nyingine
no nasie mundu kwenda ulika uyani bora ndina kibida no nabe no mabutha cia uya uni uya uyo kwati weje ulu na zaidi ya maundu onde mbesa cia boda boda ni cia kila muthenya ko uwe enda ulika mbesa ciebo uya wibo kila nasi ani woka ikarata muthukumi tamini uya enda uya no yone ngandaya faida wagu okawona kila kingi ndona kwasia kwa kuwa maito tiyo onde ala thuku no nasie uilesha kamotani we mukua kindu chambe kila wa ile kuika wa minone na ndeleva posa number plate ya mota na nondo labda kwikula anu masnachi ya asimu immediately waliza kamota ka share namba ya kamota ka una mundu ungi nigenda ila wagu kula phone snatchers at least watu wana evidence wa kuyuto mota iwa kila kingi ndo naongelela nikana twende digital pesa mtu ende kwiki asita wa QR codes na wajua na smartphones ugeze ile ilisa kamota no kaskania waskanuka kwata details ya panboto ndo kunete number plate scan yesu iketha ina namba ya deliver isito ya deliver namba ya simu namba ya kivandi namba ya chairman wake isito ya stage yake sindusu iketha ndinwa QR code isu na yo QR code onayo scan immediately ninye nishe labda na kibeti chako na kila na scan nigenda ena evidence na kuwa no asante yes na indi ala ni musembi ni mubea ndo bikandeni wa studio situ na kutuelesia na indi wase wa kunwende na kuigwika tona kwa siende yo na indi yiki kana mia one yate wa nondo usiyoni kuona no maboda boda maitethia we awo kukwata kilacho no yethia na obe na ndai ya abena mitwela ile tendeni wa utwai wa boda boda na hindi musisi bwo tubika muthia wa kilungu cha muka gakone cha umundi nye nitawa Robert Mutuko ni kuendea kutinda nesa tiwa nesa ni Mutongoi TV maisha ni lazima